Yo, to bi sa pase men. Men la pou lop nan bas de mi maten men, nou pa ou men, etal yo vini men. Alfa mi paso, ou men gen fom ke fami men. Mwen la ki jan je paso isi no men. Man parle de sa to fom men. Mwen ki mwen apon wap di sa wap. Sa kou isi fom sa banan, ka pri basen nou. Ta bon. Ta bon, mwen kou dormi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comme tu l'as dit, Ah, on est femme malade au bas, on t'a petit comme comme tu l'as éclaté. non, on va ça même. On connaît Yo, to bi sa pase men, nou ka pala wap. Yo bom to, debi si la nan bwe ansan men. Debi ti fom sa vini men, sa fè wè la peti fom nan bel. Amor, se va moun, paske nou va ka bel ansan gade gen yan men. Disi se biye nou la men. E bi nè gen wasasen gen gen kouze fom men. Kite nega diste mwen ba ou la vi. Fom nou, pouti fom sa panse risen man gogo gen. Kite blou de dirije la mje men. Dirije men. E ben ap se voun wè lè le ba yo peki pou mkade. Ye mfe ka pote nan bas la, yon nan bas bali. Sa men, nek sa va mbabwe yo, sa gen la? Mongu. Blem ba pa e go. Ou vin bisou? Ha? Mwen pin yo ava, mwen pa pire bel si moun este. Ales gugu E ba mga touche wapa? Non. Ah, mwen pa sou wapa, mwen nou ven bot pou la wapa. Nek sa va mba e nou ven. Non, bon gen fom ka pede pale de misi men. Bel moun e men. Ah, mwen Ban sezi misi. non mwen ba pou ta maden e gala ou pale. Mwen pale verite misi. Che eskizo men, gade mwen gonsan non. Mwen bel fom ka pman de misi ou. Ou ta kite sa pou pa ou l'ot kote, men e ba le moun mwen madene gen la wap fè sa men. Oh, ça me fait messieurs. Si on veut mon comme si on va chez messieurs. Yo, on va comme je me mon qui est non men. Oui. Mais kaka. Ouais, ça fait combien? Non mon cher. Femme non mon cher. Qui femme? Que coco.